Byagenda bite umugore anyweye Viagra? Viagra iza mbere mu binini byamamaye ku isi. Iki ni ikinini gikunze gutangwa ngo gifasha abagabo bafite ibibazo byo kudafata umurego ku gitsina mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ni umuti ugurirwa mu mavuriro, farumasi n'ahandi hemewe mu bihugu byinshi, ariko hose wemerewe abagabo gusa. Nko mu Bwongereza aho imiti ishobora kugurirwa kuri interinete, iyo uguze Viagra ukoresheje imyirondoro y'abagore bahita bakwangira ako kanya. Ubyumvise utyo wakeka ko ari ukwikunda ku bagabo n'abashinzwe gukora imiti, kuko si bo bonyine bahura n'ibibazo byo kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikimenyimenyi, ubushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza mu 2020 National Survey of Sexual Attitude and Lifestyle bwagaragaje ko hafi 1/2 cy'abagore bo muri icyo gihugu bataryoherwa uko babyifuza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ibyo bituma umuntu yibaza ngo umugore anyweye Viagra yaba iki? Nta bushakashatsi bwinshi bwigeze bukorwa kuri iyi ngingo, icyakora hari abagore batandukanye bagiye bagerageza iki kinini cyahawe izina rya Little Blue Pill ngo barebe uko babyutsa ubushake bwabo mu mibonano mpuzabitsina. Uwitwa Nicole w'imyaka 42 waganiriye n'ikinyamakuru Vice yatanze ubuhamya bw'uko iyo anyweye Viagra rugongo ifata umurego cyane kurusha mu bihe bisanzwe. Ati rugongo yanjye iba nini, ariko sinzi niba biterwa n'uko mba maze kukinywa. Nkunze kugikoresha mbere yo guhura n'umugabo kandi mbona bitanga umusaruro. Ubusanzwe Viagra yakozwe ari kinini cyo kuvura indwara z'ubuhumekero gusa, iza gukorwaho ubundi bushakashatsi biza kugaragara ko yongera umuvuduko w'amaraso ku gice cy'igitsina gabo, ariyo mpamvu gihita gifata umurego. Uretse gufata umurego ku gitsina gabo kugira ngo kibashe gukoreshwa imibonano mpuzabitsina, ntacyo inzobere zigaragaza nk'akandi kamaro mu kuryoherwa k'umuntu ukora imibonano. Nicole nawe yemeza ko nta kindi kidasanzwe yumva mu buriri, gusa akavuga ko iyo rugongo ye yabaye nini yumva yishimiye gukora imibonano mpuzabitsina cyane. Uwitwa Vanessa we yabwiye Vice ko yakoresheje Viagra akumva ubushagarira mu mubiri, ariko nta kindi kintu kidasanzwe byongere mu mibonano mpuzabitsina ye. Uyu mugore yavuze ko ahubwo byamuteye umutwe udakira, bikaba ngombwa ko muganga amutegeka kubihagarika. Prof Piet Hobeck, inzobere mu Bubiligi mu bijyanye n'indwara zifata urwungano rw'inkari, yatangarije ikinyamakuru Het Last News ko nta mpinduka zigaragara ku mugore wafashe Viagra. Yagize ati Viagra nta gihindura ku bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo ikora ni ukongera gutembera kw'amaraso, bikorohereza igitsina gabo guhaguruka cyangwa se rugongo. Cyo usanzwe nta bushake ufite, ntacyo Viagra yagufasha kirenzeho. Hobeck yavuze ko n'umugabo mu gihe nta bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bumurimo, kunywa Viagra ari nko kurushywa n'ubusa kuko adashobora kurangiza. Yavuze ko impamvu abagabo bakunze kwandikirwa Viagra ari ukubera ko kudahaguruka kw'igitsina ari kimwe mu bibazo bakunze kugaragariza inzobere mu baganga. Mu gihe abagore bafite ibibazo byo kutishima mu buriri, ikibazo cyabo ntaho kiba gihuriye na rugongo, ari nayo mpamvu abaganga badakunze kubandikira uwo muti. Indi mpamvu icyo kinini gikunze guhabwa abagabo ngo ni uko igitsina kitafasha umurego, imibonano mpuzabitsina ku mugabo isa nkaho idashoboka, mu gihe ku bagore kuba rugongo yafata umurego cyangwa itawufata nta kidasanzwe bihindura. Hobeck avuga ko nk'undi muti wose Viagra igira ingaruka zayo, ariko ko ibujijwe cyane ku bantu bafite ibibazo by'umutima.